Nteto chieto Weru nene ndiara tudetu kele kiamantu mwanya kinyege siasa iri kwithira nende kioneka korora ko kyande ne account ya Meru na kinyato kitha tukela kia burarimi bethirite bakiguneka kumania na mibango ya thirikari nene okulukira ministry ya urimi aya na yange mangine ndi ikindeto chieto Weru nende mbere yara twikire teorito kindeto hii MCA bamwe Meru kuwa nchamba mbidi naririo rongo ntuko ya oro agichokeria rwaria rwakathuri murungi Gavana Kawero Weru atigie ngukirendera ngweye kie kithojo akariba mbarangava kiuria nende omutungeri arite ireriekie Rais Ruto kutumiria kwina makwa maguru ya mbolea ontuburani ndi bukwirigirwa kuguna vuka tharimi Sias kindege kuari moba Northeastern baka matana nde chukuru chingwa na cheruoro kende batika idokirwe. Mwaneto madhide Weru arene Purity Richard na ngetwa PHINEAS. Imana Nteto chaweru de mwikamberia da ichuchungwa. Nyuma ya murungamiri wa ritungo bichine yangabana anchamba mbide kwariria rwari rwakathuri murungiro tumiri wakigina ya kaunti ya Meru kire mwaka yodirikari ni migambo mwanyani ukite kire MCA bamwe bakionania kurea kwanirwa koni rwari rwa nchamba mbide barugwa nchamba mbide na redirite nende ya kirongwa kire ya Meru ati mbunge Meru itakurukia supplementary budget ya mwaka mudhiru muriuki na utuambiria chio wetu indi karan kwenda kuongera notwithstanding that tumenye umabo mantu ngavana wetu no tubando ile ciaria atombere kuthithia gintu kia gitwa supplementary budget a implement budget ira yario ya former governor Kiraito Murungi ore kali na nikio tumi ara gukethwa kwina kamakosa kidogo kira tumba kuromba ikorwa makosa jau kiri budget ira tuthithitie ibo kalingana bwingwa kulingana ndo ile ciario twaugire tutechange budget kana governor ta change budget ka implement rore kali patia make sure kwa implement ojo ni mutongeri wandiko ofisine bangavana no nchamba mbithi muthenya goro kagita karari na ndike Nteto ajaithura akiuga ati county assembly ya Meru itakurukia supplementary budget na batumire budget ya governor ro ario Kiraito Murungi untubara pole machokio kuma KMC okorotwa no ekerinya mwenda amana ZDK bakiwa bono urongo nonto supplementary budget ne kurukuri county assembly ya Meru nenya governor Meru twagikira korore Eshimiwa ba county assembly ya Meru kankwenda kwira Meru baina thine nene mono nonto bwa governor uri oriku riria chief of staff akuga county assembly ya Meru itakurukia supplementary budget ne kurukerwe na ya kurukwa na twina those documents ya supplementary budget then ikwagira Eshimiwa Nthoni ndienda kuga te muntu tikwagira Nthoni county ya Meru to supplementary budget ya kulukwa kana budget no monka governor athithie gintu kitwa kwa assent na au nukona kwandiki Her Excellency the Governor Meru County Honorable Kawira Mwangaza na yagire nyamuri yawe tariki 28 cha mweri wa 3 mwaka yu na aga assent kona ni that we awikira kirore na etikaniria na supplementary budget ire kulukitwe ni Eshimiwa ba county assembly na nai kulingana na MCA baba baire bagwide bobu nandi ni county assembly Meru kwithwe kiagiro Nthoni bakire MCA bangi nandi ibetho be kunura metho ikwagira assembly Nthoni the whole assembly wa miagira Nthoni riu gwitoka uwa tutakulukia ikwagira speaker Nthoni ikwagira majority leader apushite agenda Nthoni ukagira MCA zibonthe Nthoni ukagira clerks betu Nthoni baba rara batitoro kenda bathithie report you understand ukagira everybody Nthoni uti ubani metho indiro wita ukandisregard no kadison report itetege signature na muri governor nonto intimidation iri county assembly eu te intimidation muchetho na threats Eshimiwa baraba county assembly anko baigirwa kiao na anko barombera mono nonto iba kwa intimidated mono recently
statement ugetia statement kou ariringa thimu ngavana ariringa thimu akoria niki nontu statement eu ikureceive niki nontu igwitikirua kinya baraba wonka igifungua macho kinya baraba wonka watiwa muthenya barikichi urona riwa riri iguru watiwa riwa wakanwa yana ukwanja ngavana ko ya ward ne chienu ku inspect mirandi ya ward fund etere ibone ndwera buyite kureterwa no wakano muthenya barikichi mbere ya wananchi ukona ure MCA ukano no telo ke wananchi amna bobo bagwite ukaja kuthwa ni uma ati ngavana wa Meru na atumire budget ya ngavana ro ario Kiraito Murungi abwiri kwenja kithima agatigiri mwanganya gikunyua ke budget ya Kiraito Murungi kithima kethithakwa kigaikuipwa kigathirwo gintu kwitwa solarization na kigakirwa matangi na kikathithirwo gintu ketawa kanini gakariuka shop muntu akuya akarura tap rwirwatika nite nontu atuika budget uno bo atumaira without a comma buti uchinchiti nya comma nite nontu budget yu itathithia ithima bi na solarization bi equipped bi na tangi na kanini karaka kuvithirwa urugura rui unywa rui nite ontu tinya kimugi kunyua so nura twirire ati ibunjite mbwa house 34 na gwengwa wa confirm na migambo yaku ati butumbite gwikwip mbwa wiu 34 na wachoko twira na migambo eku ati bura implemented budget ira ya tigi ithirikari ya Kiraito Murungi tuthereta kiri budget ira mbwa uchi atariri mbecha cia kuma kwenja kuma gwikira equipment gwikira etangi gwikira solar system na gwikira monkatapu kenda mumeru amba kunywa ruji ruria ini gwangwa nurugira migambo eku ati mbwa 34 gutikinya imwe equipitwe mbechi u cia gwikwip mbwa uyu inachire no gutumira injirere kuchi otumirwa nio na the fact that yogo no rato konifambire we mwambo gwaka mabati rangi ja kiuraga no kawija Meru ndi no gwa bona mono ora bukuthiruka bukiuga ati bweterete mbao ichi ja gwikwepwa ni external financiers ati mbechi ira cia thirikari ira ciatenjikire budget bukethwa bugikaira miukone yenu thirikari kaunti ya Meru tutitikiria cinema thirikari kaunti ya Meru tutitikiria vipindiri nontu ngavana wa Meru ariuga tukomba mucinda na cinema barejere bakomba mucinda ni undauga na arua ibarejere bakomba mucinda nkiripotera Weru TV mbeta muthuri Muriuki Mutaramu wa mantu yegie siasa na waraniria Meru Oscar Mutugi augite kagita kani kona indika gavana akaunti ya Meru Kaira Mwangaza gutiga kutheta nonto bakumurikirwa uritibo kibongo ene senator wa Meru Kathuri Murungi Mutugi ariuga thirikari nendiru kawira kinyawe na thilunkari rene ndiare mubunge we kurona kibao akiritanaga mwingi mantu yegie ore Kiraito Murungi urakaitene kwari gavana ethaira ne ndia tumaira mbeche cha county arone kumania na udhoji wone ndio mbere guchinda Kiraito kithirano kithiru na komba iyo moroto kinya Kathuri kona kinyawe kithira akachinda eteke ongavana kithirano kya mwaka 2027 no achinde eteke kaiteno kuwa kari na bakuma baranga saudimenti ibogwete omutungeria abatire kuritangweye kina wetikiria kwethira nindia kele ruangwe nethira kirumaira irethirite akyathurero mwanike Nteto mutugikare na kulikithia kagite nega ukona gwikujirwa nkushanyo gategate kangavana wa Meru Kaira Mwangaza na seneta Kathuri Murungi akiaria Oscar Mutugi ni muthuji wa siasa na ugite ngugira Kathuri akurita ya kuthuja utumiri bwa kigina aja kaunti ya Meru akiuga no ukinya ngavana Mwangaza umirira ndira ari mubunge umwekuru kuthingatia na kuonia mwingi ura thirikari nthiru ya Kiraito Murungi atumaira kigina untubura gwatimbaruni akariba wandi abogeta isi bantura ya baranga thirikari nthiru ira yatongeretwe ni Kiraito Murungi gavana Kaira Mwangaza ambiririe kuthiurunka county ici kithithagia kiria uga ni kwendukite antu kuringana na utumiri wa mbeca ndene county na igita riu Kaira Mwangaza ari woman representative na thaizi tutikuona probably kitumi kia kwithirwa akigwari uncomfortable na ngugire Akathuri Murungi akurita na twinthe tuize article 96 ya constitution ni ugite bwega sana ngugire senate bati kwithirwa kirita mutongeria na rite ngugire athuro ne ana inji arita no ndo gwenga bana itukuona gwe
we mami we munda gokira ethera iwe ngabana ndira akari ba Meru ngugi urakubatere nawe kathuri ni jangu urakubatere no kathuri no basaidi no mwanka menye mbeze ikweja Meru kaunti chetumiro atia Kurukios kana ugite ni untungaba na mwangaza thujire thirikari ya Kreito murungi oreo negitara siasa cia mwaka jwa 2022 arakuruka na kura nyingi Oscar na ugite ni untu nonanirie njira ya ukuruka kigerio no kwithire ni oseneta kathuri ategete athingatirite siasa cia mwaka jwa 2027 Keza kwithirwo kakwiwe wina ithuganio ria kurunga makura ithuthuganie na tuone that igintu bathomete probably from uria gavana athithirie niontu wengo ambiririe mapema na no kwithirwo na ndinya babangi bamwite kinya bo bambirie mapema ko concentration yawe ni ithirwo iri kuritira antu ngugi uriti ngugi barana bobo mukosora kaba kendero mukosora ni ontu ni otwita burden of incumbency activism iritangu githa iria uri o methirikari ende ugona ndi withirikari ne responsibility na kuitwa makosa iu ithairo iri kugieku ko iu gateki iri part of kwathana no menyora tu uka deliveranto without kwa distracted muno na gukarogicoka biuria every time biuria biorua ugacokia I think no bati ku concentrate more na ku deliveranto kurukie kukara okay as a distracted na gucokia biurio bira birorua document ire ku discuss waza report ya control of budget biurio bira biriku document is a public document na kote mtu uteomba kuumeona ko kinya biurio bibikeza kwithiro bite kurua ni senator kwena antu bangi baraba kuria biurio bibi in about 3 months ukethwa kwina report ya auditor general iria kuonania kethwa tumiri uria bukurirwo bwa mbeta ni untu burio kana ni untu buteo akariba baranga baritite migambo yao ndira bagukena iranjera ya kuma baranga gwita kauthine iria bakugethithitwe ni mubunge wa Southiment Dr. Shadrack Mwiti na barabara uni ya thirikari ya kaunti ya Meru na teka kwi muntu akurwa nawe no ntu karaigirirwa antu ba kothine na baranga kiao na mwicione te kauga kakwe muntu akurwa nwe muthiene ni barombete thirikari ya kaunti kubathithiria mikungi ndagacha iu iria kugwatania antore ucio ijire bakiuga ndagacha gukeja kura eja kagwati mono kiringari na bikibiki ciao rasene kithino agwanto Nairobi aja na ndini o twatigira gikuo kioneka njira iturathithirwe lakini eja ntoti buru gavana wetu report Nteto cia Weru kwa rietwa ni Mutugi Kare ngiro kuni atingwatano ya Kenya Kwanza ni thurete memba batano baraba karene na barotero azimio rutero Kenya Kwanza rotungeruani atungire baraba ingende ni ambongi nene na Kenya Senate barani Kimani Chungwa na Roncheru Yot nkurukini bedrite baitara Kimanto ya tano yaraba kitaba kiara kiana kwa kio yonde ne ndi nusumkate tutira bukiara kwa Anthony Kadenyana Chonkuluki Tukui mutu nyuma ya ngwataniro ya azimio kunenkanira marietwa matongole kumakili ngwataniro eno balaba kethirwa bale kilelo alia la kuleta ngwataniro gati kaona thirikari nene ngwataniro ya Kenya Kwanza na yole uneluteta marietwa matongole balea bagatongele bandene ya thirikari kilelo alilolo Kenya Kwanza kethire tongele tuni mutongolo wa baba ingi kirebunge nene kimanishungwa bangi kile bandeno bakethirwa bale mutongolo wa baba ingi kirebunge ya Senator Cheroyot, Gavana wa kaunti ya Embu, Sisiri Mbarire, munino mwekaligite kia maniki ya UDA, Hassan Omar, amwena mbunge wa Ekuru, kaunti ya Bungoma, Kadhiri Nwambilianga. Ngwatanire ya Kenya Kwanza kwetukira mutongoro wa baba inge bungeni, kimanishungwa, kiredi gatimende kidima ngwataniro eno, kilolo alilolo, nitamama. Bohambeli ni kubangania bojero, kamiti ya ABC, boajiri ni kuingi mubango wa to the gender rule na boakadhato ni kukira kiginagia CDF kire katiba boakana ni kuthondeka na gwikira obisi ni mutongoro wa bandindega na thirikari kire katiba na boamuthie ni gwikira obisi ya minister munene kana prime cabinet secretary kire katiba
akiaria mubungu wa Koronto kaunti ya Meru Doti Muthoni ni agwite na witikio ati kamiti na Kenya Kwanza na umeba kwigana ni getithia na mbele lwale lulu bula kubaterie kamiti iri tongere rutere rwetu rutongeretwe imweshimiwa majority leader Kimani Ichung'wah. Twina confident that naije imbiongwa itite kwarirwa na ingwitikia bakan drive rwaria ruru in the right direction. Mwena ogu Muthoni ni agwite na witikio ati lwale lulu gatika bandino jiere lukajiara matunda na ingwitikia wirigiro bwakwa ndi mukario Kenya na ndi mumeru wirigiro bwakwa ni metheria ikauma matunda ikaethira ina matunda jara yakatuma batue twethira tutikung'anirwa ni ura mantu ja gwita tutijukia ana betu tubaike street ine kairi na itukuromba kinya bara bageta ukara methene eu batue agenda ira tukwenda ni agenda ya president ya gwitithia Kenya na mbere. Kenya ne bwireta kwita na mbere agenda cia president William Samoei Ruto chitebwireta kwa drilled ni muntu uriku kana uriku nonto mwisho jwa mantu jau jonthe na ndwari uchionthe Kenya ikaa Kenya na Kenya etiuma Kenya na batue twaturo Kenya yetu naona kethirwo ngwatanire na Kenya Kwanza ikuninkanira marito mama mugambo kumaki mutongoro wa baba ingi Kimani Ichung'wah ni atibo batitikiria lwale lulu lumba kwithirwa lwina Nteto ikonenoga ibwa thirikari muno ijekene tanusu mugate kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Rais William Ruto akiaria garoni ya rais muchimene muleni wa Nairobi na uwite ndi bakethira bakena makia maguriambo leo kuma chiringi ngiri 3.5 mwanga chiringi 4.5 akunia ka kilo 50. Rais Nedrete ageta na bere na kuwa Kenya mwakene ngiri 17 ne na milioni 39 ndatu champempe onto probo dirite ndi bugita ke mwakene yo diatite ndio yo dira kena mama mwakene ngiri 19 ni aredirite akiwa dirikari yekieka tone kenda utira murimi na kuguneka na kinya kuthiria kana onto brabu kethabu kithira kyokya tegurune nigikino kaire kire arimi ntegurune ya Kenya kumania na ugambi ba rais Bredrite nende atumira kiana bukwirigirwa ko kiri arimi bunene. Asante sana. Gikino ki na kiumanete na ntumiri ya rais wa ndigura Kenya Daktari William Samoei Ruto aratumiritie kongelwa kwa kigina kirwanyi rorimi rwa Agricultural Farmers Corporation arambe chai chongeli kuma bilioni ile mwanka bilioni 10. We are increasing the budget again as an intervention for the Agricultural Finance Corporation for seasonal crop lending from 2 billion shillings to 10 billion to facilitate affordable credit that will be available to our farmers. The credit will be provided at single-digit rates to further reduce our cost of production and enhance the productivity of our farmers. We have so many farmers that every season borrow money to buy inputs. The money that has been available has been between 2 billion and 2.5 billion over the years, which has not been adequate. Ruto awete mwerekero ya thirikari yekie bottom up ni gutegera ukiri uchumi bondi guru na bobo kaombika urimi bwethira buyukira kwa akiongela ninjira kinyote vya kuthiria mathina ya ngui. The bottom up economic transformation agenda recognized that Kenya's poor economic performance was primarily due to underperformance of agriculture. Agriculture's contribution to employment, to incomes, foreign exchange, cost of living, and industrialization has two related implications. Low agricultural productivity was not only raising the cost of living, but also driving poverty among millions whose livelihoods are connected to agriculture. Now, as I've said, 70% of all employment is from the agricultural sector with its linkages in manufacturing
kiuge bwa Rais Ruto mabroka barabethirite ninde bakirumaira rwangiro rurimi ntuko cio nintale. Just as we have maximized farmers' comfort by eliminating middlemen, brokers, conmen, and intermediaries in the distribution of inputs through ICT, we are also maximizing farmer returns from their produce by likewise removing brokers, middlemen, and others, as well as other perennial marketing challenges related to cereals and pulses. Netete na mbere no tumiria kinyabura thirikari ekire ethirite kirutaniria kire kwina miamaguri ya fertilizer ntobra wite na mbiririe kuma ri utonyo bichine ya rais. Upon assuming office, therefore, I announced that the government would prepare farmers for the last planting season that was late last year by making available 300,000 metric tons or 6 million bags subsidized at 3,500 each, down from 7,000 a bag last season. Rais Ruto narekeretie na kwa thirikari ina mibango tigira rwangiro remine rokura kinyankuru kibunene nabo bakombekana na njira mwanya mwanyiri okwatanira na ndiguru ingi kenda kuguna arimi na urimi bo. Our mechanization is currently at around 45%. It is the intention in the next 5 years to drive that to 75% mechanization in Kenya. The program that we already have in place is the first 10,000 tractors and other machinery. We are at the tail end of discussions between Government of Kenya and different suppliers who will be, who we are going to demand that they set up assembly plants in Kenya to support our agricultural machinery delivery and also to support our productivity. We will be giving our farmers news before the end of the year. No ni kumira unene tukiona kanya kakunoka indi ugeta kurencho kirete Nteto ingi. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. I'm confident that I'm going to get through this and I'm going to find my perfect match. Do I fall in love easily? Yes. Kijana mtanashati. Rangi imeweza, imepasha. Iko pale hali yake ama vipi? Drip on point, vibes on vibes. Basic energy cannot be for me. By the way, wanaume wote ucheat. Sasa at least cheat na heshima. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best.
kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. Star Times, furahia maisha kidijitali. No tuichokerani ati nende achiari inde ni achukuru ya Mario Komaingero toiro darakani boki iti madeta nonto bongera kubancho bira nende bakwida bakiwa ni ederi akroba ide damwanka kinyabationa gwanja kurogibariwa ni onto ubo kombo bo bancho byana bao kinyane inde batikona bisi Nionto akorone ndi bari matokana mbeje chondekire kunywa nchovye ndi bakure dirikari utonyera na kubadurana na mpange nkorukine boreti dirikari oyo kubabyo kurebyo tedio ni kwidira bakulukira kaita gakaomo muno ntere yo Paul wakabide na report nkoruki na cheri bachukuria Mario Komainge primary wardini egamba ng'ombe baraba kere bugite ati arume bao bakorera nchobini ire kurugiro na kwenderwa kathokoni karabaro theitega nchobi gake rungura kirima kia njogoni onto brabo bugite bothire to bugiso kenyuma anene kimaendeleo ntere ino mono kirima sukuru na inyate mete inyana baigwa bakinyereka nchobi akoro baba inge batiganiretie bathekeria ekoro ana bathi nchobi ni eno riaga gweria ya makurani aguwa na tochogo no bagotora tochogo totiendwe tuirwa cukuru into keke na thina mono nchobi na gwamba bakuya ngoko wanambori wanakatharika yonde wanatoye no kona kirega mwekoro uyo mwene amwingatiria na migwe na ana batie mbathi mwankago na tikuga bakathi batimenya iko ende bagatoyanga kere mu bakomiona tukubibwa keke geta wanjogoni na nera bakathi batimina konchobiere na agu no bathire bathamu kogu batiga bekera mitungi bakathikira ku na kona nto baumete na batogonete mwarimu munene wa cukuru no akithiria gamba ng'ombe ne batiri kurithirio takura komuno nto itire na mpatho na tharaka kana boy kamba tena tofauti na Labe North. By the way, you share the same catchment area. Totirimana na ba this area badhiete Meru Boys Primary School ire yaram kideno alafu gikakirwe, so it is the same catchment area. Then our teachers tuko na walimu huku lakini batikana kuja this side no to undership in just here. We are in the same catchment area no kathi kideno ni kwa kulukia igamba ng'ombe. By the way, kideno kwina loje kwina stima barabara ni lami. Then ana baba betu feeding program ajali bare wa mojali mwana eganegana tuli anto ba mwisho na kabisa naga kogu totisubulika manto ni mama mono bora bari tiogorira mujumbe mwakoroka teni atharakani thimo shimwa Susan kwa mwindo akwirerete bamwe ba ana basukuru no uniform aranwe Susan akiarie gorore arwarioru garonde igamba ng'ombe ni theterwe especially kinyalimo kathoka thera skuru ya mbinge igamba ng'ombe itiena limo bakugana na baba ingikaba kurega baigwa transfer kana ba postwa igamba ng'ombe bakarega nonto igamba ng'ombe yena characteristics kana mantu mamonde macho bagwa kenda gonto gotuka kubangwa we gonto kwa weta wandship gwa gonto kura komo muno gonto kura go testima gutie roje gutie barabara gutiri rio bia kurea gutire thoko mbega so mwarimu urakoreta okuka murituwira ungi urakaretwa guko na ukurukira mantu mangi mamo muno mama gate mathimo bukoni wake muno guteithia roje kugura sore kira nyomba kuchoirio bia kura kuraya muno rimo kinya kugura tunyamu twinge muno tura baba gonto kwa batomba kugura nte mamuntu ura kurutawira gonto kwa weta wakomo ongagirwa kamushara kenda a supplement kana aige kama mangi makurema so igamba ng'ombe ne bangwere gonto goku na kuma chukuru ni Mario Komainge kiripotera Weru TV Bito Paul Sizo karia wanene na wathani pa matura kithure kindekino wete thirikari na mubango yo kamata garimo para bathomithagia ntere cha Northeastern na nderi ya bakurugura kana bakwinga chukuru bone nyuma mpithukiro cha maitha koneka kiri arimo barani ndi kiri myaka 10 arimo 37 bethirite bakyura kumania na mpithukiro hii na cukuru cirigiri kuingwa kuma kiume kitwitite thirikari gukurukira ministry o karia bondene nugite na mibango ya kwani arimo baria baritana rotera Northeastern na ndege kenda kurigiria makariga ja kurero barabarene igikundi kirege na watho
kia Al-Shabab. Ali mbere kamite kithomo bunge nene minister okalia bondene Professor Kithure Kindiki nerire kiama igikundi kia Al-Shabab wethirito na mutugo kwenda kone thirikari mikia na njire kora arimo barate bagontoko kagitene karia be barabarene. Atere mubango juzo kama tarimu na ndege judito juikalika kire kaunti Lamu arentu kwe kuinga nyakorugura bedro be kamatwa na ndege jeshi. We should also have a long-term way of recruiting adequate local teachers from those areas. We should also consider giving scholarships to local students from northern Kenya so that they can take up teaching positions in their own areas. Because if they are attacking teachers, they should attack all teachers indiscriminately. That means the ministry or the government has not gotten the root cause. If they manage to expel all teachers from Northeastern, they will go to doctors, they will go to other cadres of the civil service. By so doing, do we mean that we are about to lose Northeastern to Somalia? We have decided we will get the security situation in northern Kenya tackled permanently. Kolinga na Minister Professor Kithure Kindiki kwa miaka 10 ari 37 bethito bakiro ikundiki kia Al-Shabab endi naku magana na magiri ba Al-Shabab Pedro berikwa indwangisho karia. Those that we arrest, we take them to court. But many of them, there is no chance to arrest them. The opportunity to arrest them is not there. Because it's either they clear our officers or, yes, so that's what happens. So ngwataniro katika ndwangisho karia na kariba gonto goko nithirito interemwe thirikari kuthira maitha baba ehende itha naku kuna kariba mwem bethero be mathirwa na kwende mioento bangi. Is there goodwill from our politicians and our leaders who are majority in the security team in this country are from that region? Our intelligence is showing that in some of the attacks, when we do investigations, we find that the attackers could have accessed the village or the target 2-3 days before, and there were people, citizens of Kenya, who were supplying them with food. Kwa karaja naku nterejesha Northeastern ishidhirito shikiomberi mwitha baba Al-Shabab arentu bedhirito batete mioyo yao barabara amome yako nedhiri kithukangwa. Nke reporter Ntoshero TV kumaji karone bya bunge kenyina nginene kinene kempisho Nairobi mbita Boniface Mongera. Ndo mbobone kete kuingia abuka tantureni ya kironi kayo kamwena rito Maria Gantoni wa miaka yana rimuna utaladhara inene nyuma ya nto utonya munene okena kumuyera avocado chiakire kwa kiao kinene kaukakari wa ritiro mbere kwidira byaki ya Iran na byakudhuria kurukini ate kaiko kaumo kamwate yokia ontuko matino mugambi na tutaririe chio. Uyu Imwe kuruwa Maria Gatune wo kurubwa nkurukia miankegana tumwithirite gwake rukiriga chaitere agicanga kioragia bwa kuthiburi kunyuma andaka ithatu kutharikira mikondobia yake na kumiurura na tabaringie metho kuja gutua makondobia ndaba udio meku bambiro lole alia ndabera wina mu makulu bambira yi yo badio bakena ujo makondobia boa nkamuliende tanto amatua tote alireti ogulire natia atiko wambanani indibedirania erirankunya begirelenge begira kale uko nala muro kate onai haya bambira ndaba uliende kapukandi ate muntu kwamta ukama aliga tugenda gendie atukugenda gendia lera bakugenda gendia baligala muro na nkena tigwa nkene manao neke muntu eke noluke na kibikibi ikiro ke na maudia ende kapukudina mwatea umwambira ukamatae ngoga kulia kiendaga polisi ko muthingatiriaga atune aliugarire tita ria kere mbere ria mikondobia yake kururwa inde ya muno gwa gitumanaga muka no murito kiri barabara na tabienu
ndauga ende kijialo gyachuka kaba baluma igwa mugundani bakalya na gutwaliuka na kionyidi nyo ndalirikania kali ogagamata na ningali leu ingeno kabadire ndaitia nkuga nkabona bayete no alamini kumbe mbuga na bali na loli nuntu bagitwa balagie na dimu mbuga bali na loli kirurumwe mbuga na maira kwa eni onkeneti nkenaitia nkeno na utyo baiga enkenenuka ona ndururu kana kingotole ndururu kana kingotole Nteto ino cia gatune iringiritwo muchumari no mwo waturi na igwarira wamba nturi akairuni butete ntamentu gwantu gonto mwanya mwanya gukiyagwa no nturi waiye mugekuru to kwa mwirakwi ni gintu kiaga kumutedia atedi kibalwa na gwe nukuti kibalwa na guteangi atarajiete unu umuyo kwae lewo wo kumuia kakumuraga kune kumuita na akagwatika kero no agwatike uwa batikinya kwirwa nsera Kiripotra Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Chibo wanagani Charles Njagien alikireti Aritobo University ya Chuka tinto bione ndi byakaro boyo ndi betete roda ruraya jageri waka itene kane ndi bakedera bakiritana iriangwena ndo anyingicho na gutikira utinyombe kwedera kyuna wanga ukanona bra kwedera to kyone kando dene chia ukabere Samuel Gaishima na kulekedia kaingirira Aritoba University ya Chuka bari rutha rokagita karaja kana long holiday ikongerekaga wamba bwako bunje nyomba chiago tachio hostel amwe na ugu kagita ka chibo wa location ya Karingani Charles Njagi ariuga wamba bobo ibonyiete anene kumaniana mutaratara wa ugaigibo karia urabagaigite amwe na abiashara banterenu Karingani Thaa ino twinambatie nene muno nuntu gute report ku ya insecurity ona kethwa miaka ere ngi twithawa twina thina muno igita ria long holiday ende ciana itiku ukethira tukuwa muno nyomba ikubunjwa into ikuyukwa lakini thaa ino ntetwewite gwetekete muno Kroki ariuga ukaria bobo ibongeretwe kumania na ndwaira jigitwe irio ya kuthiria nchobi ndege iwatho ni kunyianyite unyi wa nchobi na irabu nyingi ni mpinge na kintu kingi ni ati antu baba iaga thaa ino bage pretendaga ati kabanyuete batena pretend mount mama kwigwatia kabanyuete amwe ugunjagi na kuria biashara baigwe bari tayari ukandana na wongere kubwa wamba rira Aritoba gachoka chukuru mweri wa kenda ende ciana ikeja nkuga twemenyera muno nuntu ciana ciesha nireo bakejania na amba bau bageta student na ile tukamberia kwiwa kwoguo ugu twigite mikakati ya watchman tutikaregerie tuendele kwigogu au ange mbuge nitulipotagirwe antu baba kunywa nchobi muthenya na kuria bali wambono kambera wona muntu sabweli okamwera nuntu bau ne baba kwigwatia ati kabanyuete bagekara gwaku kanyuete na litaloni akina shoka akina kwia Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge Chuka Gamba Ng'ombe mbete wa Samuel Gaishima Gikundi kimwe kia nto barabaturana mawatheni bagunikiete na intobia gitumi bya kubatetheria kikuringa biachara kenda kwiguna mitorerane yo wanto 46 batete machine cha gutuma na machine cha kwenja muna intobingi byo batetheria Martin Mugambi nacio antu barabaturana mawathe kirigi chigo mbunge kia Mara inde ibonanitie gikeno na nkinya kuganirwa kwao kumania na kiama gia antu barabaturana mawathe kubatetheria na into bia kwambiria biashara no inde muthenya wa mundi tukona tuteire nuntu no gatwaringirwe thimu twero tusemania muthenya wa mundi na nikenda tumba kugwata into iria twandikithitie na tukuona salani cia gutuma burana tukuona salani cia gutuma nguo tukuona
tukuona nyamula ile jia kubithiriria na nikenda jumba gututethereria utethio kiri muturire wetu uria tukaomba gutura bakiaria nyumia kugwata into bibu baugite gikeno kwao ikinene nontu into bibu tabura ni nyochi mera ya kurima na ng'ombe na nginya into bya kubithiria bikagarura moturo mao niyo ni kuigua nkenete muno munde nontu bwa gutetheka na macini gutuma nguo nontu bwa mwana wakwa uria uturagia mawathe ma gutuika ationaga atiaragia na atigendaga riu ni kuona macini iu ikantetheria nontu bwa mauntu mamwe ta ma fees ya skulu ria thomagira St. Lucy for the bride iria yendekanaga mbia nyingi muno iria ntingiumba ku afford ndina kosi ya untugu ya macini na ngaomba ngiria guthomithio na bakwa babe primary na secondary witukira yo nontu nutethio kunene muno na ikandauga ni thank you muno na Mulungu apathari mebendere gutethio na babangi beterere kagitani waku David Kimathi uranwa murugamiri wa mitaratara ya matura ugite antu nkurukia 46 ibatethekete kiri mutaratara uyu antu baba umba gutendeka mudenyo womde barari antu 40 na badandatu nibo baumba gutetheka na kiri utedio ubaejagwa kuyona bobero balombeto na mauntu makonie livestock riu nibo bero betere nkinya cheki yawe machue na cheki yawe arikia ko machua tukadi bagulirwe mburi na barikia kugulirwa mburi ubariki banenkerwe ona bobadi na mbere gutetheka kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraam mbitagwa Mateni Mogambi Mutumiri Domisiano John awa kuma kore kiengo gisiono bunge kia Gimbe Central nediriti nindi yetu nemurimo yompio kwa kaita kamyake dhatu Domisiano rani de watona tueleto nini na utariria burende tinto bionde kenda witungatira chibitari nendu ya taomba kwedira akiwona utedio bono ntombecha ya kwedira kenda nende ni nyingi nara kuromba antubaindu buboeyo mutetheria kiko dhambeche kenda yomba kwedira aikairwa mpio ngenjea ni musie kwa Pastor Domisiano Mwika na mwekuru wawe alisikana na baroturo bobo aributendera bobairete mpanga kuma mwaka wa 2022 rira Pastor Domisiano ambirire wasua na kuthangika maite na menama sibitari ne mwanya mwanka nyumene murimo yomboka ati mpio ciawe cio ijirite kurita ngwe kana kindi ne failure na kubende bionde bari nabio bona mbete cio mutungatira no ende mbeta ciare ya kungana amwe noti wokiene ndambiririe washua ndaita sibitari nyingi ira mbitite ntikumenyewa thina ni iriku na ndaendelea mwanka rira ndakinyire sibitari ya Nkubu iro thina kwemenyekere ndamenyekana ati ndina thina itema na ndina ginya thina kidini anto ipresa ethaire ri uru muno ikare ya kumenyekana thina nimbi na kuma thiu thayu thine kwambiria 2020 mwanka thai chumbukite muno na itwithirite twigurukira mantu amaingi muno mathina amaingi kinya mantu ya kwana twana kuthoma thina kwatuika yoni everything kusua mbesa biashara ntikaibu muno kwatuika kinya nkendia munda na mwanka thayu no ntobura utare aumba ni wingi ndaendelea mwanka ruari mbithirite thine nyingi no ntuba kwithira ati bombere tutikuona ginya utethio lakini ndio ushauri wa ndaitare ambira utina njira ingi nkono utethio tinga nkaikirwa kindini miaka iyo nthe thatu atwire kunyamara asore bawe barani ya unjia bari athira ni berete omutethia no ende utethio bo butiana umonero tungata bwa wikirwa mpio ingi mutumiria mwenzangu na ndira onere thina 2020 itwa watanire na tweria utethania na bila Mulungu atutetherie nabyo nikendomba kuona ndawa no rira murimo yake yurazindire ike ya bindire kutwike daktari no kama amo device athirwe kidney transplant na kwa wende ari umbira twawatana na chungaji bangi nikenda tumba kusiorganize nikenda tumba kona bila tumba umutethia nabyo na murimo yoyo amwinyeria na inya na into bionde biryari nabyo
arendia kinya munda nendete kapati biashara cia irathira na kinya undumelea asabu katherwa kura twika tiumba ringi nuntu bwa kwithira na inyiri twi murimo na thai muciaria bena mwekuru wawe Imbaso yatumire Pastor Ndomisiano araromia ngwe yawe ya kuunjia nkuma ya Jesu Kristo na kunenkanira kanisa yawe ya kisima ira erikathelwa njarene cia muunji ungi. Unduma yetu ya kanisa ingwitikia muguru na aremerwe maita ya maingi inya na ciuma cia mwaka ng'ang'ana imwe ya karemo yotumiria kama mu ofisine kwa twika no ninkendelende oni thai kwa twika nyeni nkonkuremo to urinya assistance pastor kendo mbo tutetheria thai ndi ngwitikia tegeme wetu irari unduma thai tutigutega kwende tumeomitegemea na inya na biashara tika kwende bui munonye yakwa indaingire ndaritangwe na mawa biashara nduka lakini thai ndaremerwe thai musiende twina twana tunini kama class 5 kanga class 1 na kenda sokera mwito jwawe yotumiria na kurombendi wea aunjia bange amwe na atongeria umutethiria kuona ngarama yotungata nikenda kirwa mpio ingi na uturo bwawe bucokanira nini iromba nkuromba ke antu ba murungu baraba uyurikia o ngai baraba ombekio tethia ukethira womba ontethia no ontethia na bila murungu wako ete na ngai yakutharima no ntukuona kuringana na mashauri ya ndaitari nkiakulwa ngekirwa kindi neu no mbendelee kuunjia ringi no ntu indaremero kinya ikwita kanisene na ndanenkanira kanisa no ntu mantu akuunjia te ambomba no ntu ngaria na inya kanstrini na kaibworuru muno kiu na kwatuika ntumba kinya kuroma kantu baendi bawe abatutethie nikenda tumba kuresi 3 million kenda mukuru kwamba wikiro kidney transplant. Nkiripotera Weru TV kuma Korentere cia Kiengwe Gembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa. No nekinda tunende ya Marion Karugi wa Kenywa tukatatuika eragatanta kinda tuchetu nibano ntuwa kudira watanite na unindi chikinya dhaidatu anusu tukatatuika watana ya ringi na ntuwa Nteto cha Weru idatu manato madidi ya ukaripio URETERI na mgeto wa PHINEAS IMAANA.